megalayapost.news. Uba hek MLA ke Pentharum Kra amat Menteri Berim ke Jelam taksi lupen pau ke jing sokhiang bajur halor ke jing syak tak ki paiba balik bewan kabadi hadin baka kenhun kinunya kali Assam kilabat naphangi kali bewan na Meghalaya klem dasha mandrung sya Assam ambakran sikilap tai kubor taksi ba hek ulong bagani ke jing bat ye kali paiba haki suruk ba ka tak sya namar bun ki bakit nopang ki lek kiwan lengba ke ke suruk ba bat kim dan ru ek hok ban bat kali hakano gono suruk paiba kham tam ke ke suruk national highway ulong ru ke suruk kamdei jong ka Meghalaya ne Assam bat kadei ke suruk jong kari ka babaro kila ban le benwan klem gono gono jim thun bat kum kini ke jingja deben sim khia mador ban penben namar kane ka ta sisa ek bapang bistom bat kibabe ekikam bakar ki ada sya pantun no hagi surong shushu lam ramru baki kali turis na Meghalaya ne Assam kladon lagi jong permit mulai sarkar berkidon ye ka hok ban ya hakano gono jaka bat lada pentut kumne ka ta lod yo paiba habaro kiliang ayuki bagajeng ki paiba ke baik kendo menagsi dadu mana mesti bubon ma ki paiba ki bayelek na bon na po Shillong ki balik sa po airport ki dadu balik sa hospital fair ang ni po Meghalaya dan balik sa hospital fair station Guwahati po Assam tela bon ma wat ki ambulans so ki ambulans ki balahap yang po nongpang bat ambulans taki alai sa bentak lah jusange po surok tiga beringkong ayam dengan om ganong gumni. Oh, gadon di Jembakla na barok na kalian jok nong ki Meghalaya gadon di Jembakla. Kita tangi ni sutu gadon ni ki Jembakla pagalong kata gumni apa. Ya kanu ka isu ke bapikwa mapinship. Gadon na galenti bapinde ay gadon kam. Komenda ye ki bagi blok mendang si kedikan national highway. Ke national highway kedik surok jono. Jok national kamde juga state Meghalaya ne kamde juga state juga Assam ne juga state. National highway is the road belong to the national of the country only. Dapat tak beri waro national highway. Dapat tak kat no ke jenjar yang itu ki beri ki bahiyeng basam ki bora ya ki nompang ki patient apa ki ambulans repair bakit ki nompang nuan manfaat ban ra si ki jing sumat. Kalau ra sibun ke jing ya ki nompang gelawara sibur kejenge ya ki wanlang bagi nompang ru gelawara sibur kejenge te kene sisa kala pun kendit yang aku munong yalam jongga state Meghalaya bat ngaong ru ba kene ni nagaliang kejungi ru gidi masuthu ba ka kai kanu ga kam ga bagi ngitre gimla bentut ya no pai ba namar ba ngindut mala manu ru ban simi ka an har jongga kti. If anybody taking the law in their own hand, they should be punished as per law. Cuma bakwa malam juga Meghalaya gede bersuatu bah bagam Meghalaya gede ke transit state. Kami ke landlocked state. Transit state ke bagila penlet nangne na po kiwan na po Guwahati na Assam kila penlet sa po Silchar kila penlet sa Nagaland kila penlet sa Manipur kila penlet sa nuru ke jaga ke state prepare. Nomor bagani transit state. Kamdi state ke manong batang sipoi hambe kaya lakut tang hambe Meghalaya. Kanu ngutsu kidong let nawan. Kidong ki tourist ki bon, don ki bale jingle chela ki jogi yeng kisam ki jogi state per. Kumnu ngila ban block. Ya kidong let nawan ki jongi habang gi ke state ke jongi ke transit state. Ki jing dewa namne bona Bombay ne bona che lobuk pe kali namta asi laisni. Kumnu binumsha e kali demar ka kini ki tourist permit ro bini sutho ba ke all India permit tourist taxi ni only Assam permit tourist taxi ni taga Meghalaya permit tourist taxi habagla don ru balong all India permit tourist taxi kila aban le chano rapo ri India juni namar bagila yo ya license na beli baro ri India yo nun te menta bin ong menta sibo kidon ki tourist ki bawan hapo airport Guwahati la ada book lupa lingba kidu ki badai ki ba yo kerja booking juki ki agency prepare yang bangi.com namta kali namta license kumdun nong la abcha kita kali benya license hadu gunu state Assam ne ada yang Meghalaya ne Manipur ne Arunachal Pradesh ne hangdong nuru nomor ba kita ki ba layo ya ka permit kali layo ya ka permit jabo all India permit megalayapost.news